abantwana benkosi enkulu ethi Phinda kaNazaretha. Ngicela ukufundela wasidinga besabe awufundele umthando wesabathi inkosi ngosisi. Esandulelo Estabelelo somthandazo weSabatha Estabelelo sekhumbuzo ezizukulwane Ekhumbuzo yokuzila Ikhumbuzo kaNkulunkulu
uNkulunkulu akanika inhliziyo yalela pheka intabathi enongezilayo ukwazi nalo ukubekezelelana noma kunzima nibekezelelane ngoba la sisuke socela ukuphila sizobhala amagama ethini ngafuna ukuphila afika wona azawufunela indawo kwezayo ngoba yena niyazizwe yakhona inazatheli lahlwayo siyangiphetha-ke eManazaretha masilapha sibephelele asenzele okuhle phambi kwabantu ukuze babone okuhle kuba iNazaretha bese ubaba wethu baba mkhulu kube khona ukuzwana-ke phakathi kweNazaretha nelinye sizobala inkonzo yamanje nesitabelelo sekhulu ngoba nani ucela umbangeli okhona lapha ekhaya sibone ngale sitabelelo inkosi ibusise Masulwini nabele kwesimo ungazanabela zatyakadela kwenkonyana ulupezile ubesilikanina ndabe sizwe medoshaba lekandaba ezithi umapholo obungcobe ngale bangasanda lomela lonto ngesandla tendele ebinto esidwa dakolibishisa abaxozi balo bephebezwane emthethwandeni ukhabo khabeliselela nakwesabo phambili sabafana abamzoda bekusikwa damele isalo sazo babandala kabedala ngegajana sibebethi bayoyisiba ngexhobo zamanye bathayibusa zalalisa indaba emaphetheni baba kusekwena
Yaphuma umhlangano umgidi abantu bonke kusasa. Kuma umhlangano umsombuluko ekhaya lethu oPhongolo inkosi Mbusisi. Njengoba ke umhlangano usuvaliwe sengihamba ngiphindele emakhaya ngiyacelela babamkhulu khulilanga mkhunyanga izulu babuthi ngona makhosazana bani uma sengibuyile emakhaya banivile ingozi ngibaqonde emakhaya ntivile baphinde banimongilise konke enifisayo inkosi Mbusisi.